yes, sumo. Yes, mama, ready. And you may yakin cancer, no. Your my sister Paulina and a day after. You may yakin cancer, no. You better free. Abus chapter. Hey, babe! Sister Paulina, we reading glasses here, China, Hebrews. Hey! Madam! Ajenkwani, Tina Tet Hayan Herbal Capsule, a drawing Tina per what to send me. Me ready, I mention glasses. Obroni Bessie, see clear. No crow. Kinaata Hayan Herbal Capsules, a full supplement for good vision and not recommended for children below 12 years, asthmatic patients, pregnant and breastfeeding mothers. A drawing baby atwa for Tina Tet Herbal Shop. Hey, now what? Kinaata Hayan. See clear. Kinaata drawing FDA ahwehwem agye atum se eje. For me, more kwaba ediba J Ghana TV. I feel we PM so subscribe, like, share, in the comments. Pepe Emma me. Aha, I connect to Jumedie na when you so share when you say connect to Jumedie and sema edition no ni edisa kano. And no na ya me bobo ano na me de be so pass akorapa and then so for I make I will say Jumedie you me ko ahodo bi na de bia no mbo machi dom se me fa me so pa. Kinaata herbal boss yesi oba hemfi o kama saa na obema nso wo obema de bia meka yemi enhye enye wano saa se wo obema de ma obema ye no NCP ye wo glit and glow skincare boss yesi we de no kama e ma unipadua no honam etoso complexion bia okete bia no glit and glow e wa ha se obeboa ama wo we de no SCP ye wo general organic foods here ejane abeja so fofo kra eboa siesie nipadua no sanse enuane no ahodo no nyina ahyemu ma agbofo aketo akra no eboa ma abofa no nyini fom sanso so na panyin se wo granite paste abeni paste wo yokunte powder moringa powder tom brown house cocoa powder ede na wo pe ejuane ayedi nko ade fa wani echre ejane organic food ni ani kan se enye obi a obeto akoton kwan ne eton ma na empose opese otoba akukode ni nyina no gene organic food ebe boa mu wanye bi ne wakodi mu apom de nso SCP abusia edi ya meje so the author of the airwaves tema classy bi twa me ho sema Abusia makwaba bio aha ye Ghana TV ayencheni hia sanso na won subscribe ya na wa subscribe amame kacho obi se mre na so wo connect jumedie so until the person should get connected ai and somebody de na otwe mu bebre na echegu na de edi kana o se me de be somo ne wante no na me se me de ba somo se sompa unse ebeto odwa black sheriff bonyum bi o paradise Emma ne beto ja nkofo keke kan bebre ma ne be ye bubuja se enyum no oboma no old school girlfriend bia se bi waka baby we free wo senior high school emra no wo school e wo kumaka no e na yare bi esi school mu ho no enam so ma Clementina edi free mu no na no na nkofo obo nyum no uti anyum ne kra baby no ka tina ntie no di adanse ese wo no e na no obo nyum na ma no osakra ka se baby a tina wo bia no onkai ne boyfriend no na obre e ma me kwa mbeka se o si ana ombre ye hu se wo meki ankasa ntie obre asem ne de fato nche e na nkofo ke kan ya ma tina papa e ba de betu dwa se na o black sheriff kwa ye nimu Yeniwo baby a yenim ugu ebusua ne ho fin na me akasa kwa medi ade eyeye se ne sen na wo se na wo ne me ba twempena na ebusua yenim ho hye okan ya kosi se black sheriff kwa nim ne ba ne wo ne ho bi na no na ne black sheriff ma me se oba tan de want na ho sa ma wo be fa cement se ento ne ba so san se yare bi ne si school mu ho se mpanifo be kaya somewhere mu 2015 20 yare ne ebesi school mu na
nipa be 20 tinya oba ne nko a na film se o ka ne saa na pese wo ya na wo kire se ne na ne ba black kokila don't lie when I say I did it we dey enyo na edede ye nti enyo no onim ho hye eno no ka saa na pese o kire se ne ba no saa nipa 20 na omu film no ne ba ne ensa wo mu bi nti won tena ho nye hye han ma ho fa asem ento ne ba ne so saa ena wa ba be ka sa onu kra black sheriff no ni ma dwen ba ne ti mo de saa o paradise yi aka ne abom ho na black sheriff ho ya kwara sebi na adwunu mu eha pa se graphic ne ma me ena eka na onu mpo yo bi a na nka ni akwara adi ka o de ne fati alima aisha tu ne kaya ka o de katina fa pepe ni akwala sanko wesi na wo twempena eni senka kofa santini ana se bu akan ni anka wo de ne alima fati hawa kaya mo ena ka wo black sheriff o ye no krampo no so kran efa baby no wo ye gu pepe fu ani mu ase kakra no no wa be kasa se ma na be kasa den se bebre atudwa wo de mu hwe video no nimbra ono kwala adwen na eye no ka black sheriff kanyum no kran ka wanto ka wanfa nko na abon we mu yes kwala adwen ka wanfa nko minim do decide se wonfa sa anyum no a mama ne abon ni na ba be tribute song no kwala adwen ka kwala no ka wanfa ama Elizabeth Odonet say never life bet we na eme ya the way am pese omo twe asem no no munyai wate munyai girl no kra minim ni din me black sheriff ma me ne so mutie me a girl no obi akra nim no eye school nkwala dobi e no moye den omo so sedin wo me kra de me minim ho asem ka kremoni die kaka obetwe mpena kwa nga kremoni akwala ono abetfati alima ne na sefo we gba de se fe ne den me kwa mbese me boni dimpo black sheriff nyom no so awoto ye no me microphone na tag ye ne na sefo se sage no because microphone nim se omo no school but me man te se enyom no ge ni din wo eno mo aka sa tag afi de ekote interview a ge no papa ge ne papa nam ho ese ai wono no onim se ne ba ne black sheriff twempena enti ne se ya black sheriff de na tonyom ne de ene ne ba ne wo no ne hu bi abba Ghana fo abba black sheriff mo go he no nyum obo mo ne nukura ne se nyafe kura na ne mu omi akakra chese Ghana de obi ye successful a wokum nipa Ghana obi ye successful a wokum nipa edi asem no Sawa hu se ne America sa enye me na make o ma me na eka o se ne ba no na dwene mu ha na ne mu hyede mmia no kwa ne na afi na wo ye bia hwe no Ghana fo de che se de mo ni chia ne se obi koso wa abrabo che se ohia dro de yanyi bi da obi koso wa Ghana ha pe yesiska dro wa frem wa som ebe o se Ghana fo mu susu kasamfa so obi like Ghana fo chin success anka Ghana fo de gade bia ebi mu de bia mo pa ne se wo besere no wadi de bia wo fom na nyame ya wadom no pagya kakra bi pe yes wa frem o de na frem de ade na o de frem eti ene black sheriff e ma me se me ma ne ntomo se we de samu amu nka akun ye gini kokuo nu wan kasa hu video no na e ka ne ba na nyon de kumu ababa wa no oni mu o hye e na so on de ku o ka so on de ku ne dia na che se nipa 20 na omu wu ye no on de ku omo empo no betimi access fi se ne na pese o che se yare no na kofa kwa okumaka Australia party eti a break na jitwa wonsem so na ne ba no o emfu wani mesi ne ba ne ho emfa wani emesi ne ba ne ho dia na busuafo me de nsem ni nyina ebesi ha mse na me kai wo se nyumako a eta ma chikunfam ema me de nsem yibrel eye tinatet heba ye edru abadwa so de habanu nkwa na aye habanu so de onu se ye de sayare akese ankasa empo no esa boa siesie oba ahemfie ho yie sanso na bema boa ma bema ye no esipi ye wo glit and glow skin care oba de anya oba ni pa ankasa de honam dua ye nsemfa ntukwan ti wo ho anu wo show we de so ye mananya fe o we de ye fa wo na ma wo feel so proud meaning say wo ni musade na o we de ye fa wo ye so proud of yourself. When I be American, wo kwa no bi twene no wo hye wa enema me nsa. Ida say wo complexion ye ne fe. Enka won ho ana say
o perfume no eye ne fe eti wan kasa no mo ani na ho na choose your choice yes also e wo Genel organic food e dwane abedwa so kra ebo siesie nipadua no mane nyini fon fo apomuden nsem ne so wosoro media seda kese e be ma be cameraman my son so and executive producer Santiago Ebusia edin ade bia meje so a daughter of the airwaves tema class in Macram. Surprise! Congratulations, madam. I'm looking forward for a good business deal. It's my pleasure. Excuse me, madam. I am a business partner. Mami ke be bin show. Tinatet venike no. Se wo use a esiesie ho, e ma ho ye kama, e ma wo ye obe mua. Je na ko try she. Thank you. Tinatet Venike. Tinatet Venike is an oral tonic for maintaining vaginal hygiene. Not recommended for children below 12 years. Pregnant or lactating mothers should consult a doctor.